Oreo, se slišimo? Javi se Oreo. Nisem Oreo, Oreo sem. Dober, Oreo. Ja. Oreo akcija. Ok, grem not. Oreo ukritje, ukritje. Oreo dalje. Sovražnik na levi, pazi. Pazi. Zrak je čist, nadaljuj. Ok, pazi Oreo, odpiram vrata. Odpiram vrata. Na tla. Pravno? Oreo, akcija. Napad, napad. Ni pauze. Operacija. V teku, ni pauze. Ok. Piše ti rini. Ne piše, če piše vleci, vlečeš. Če piše rini, rini. Dobro poslušaj. Sef na poziciji R4. GTL 16V. Vidim sef. Miha, sef. Sef, Ja, Miha. ja. Sef. Miha, Ne, Miha. ne. Daj no. Pa kako? Jaz sem tem rekel. Vinjetomanijo, kot je še ni bilo, ti na Radio 1 prinaša Generali zavarovalnica. Obstaja pa tudi lažji način, kako prijete do e-vinjete, brez tega, da se zanašate na druge. A je tako, prijatelj Sendvič? Ej, prijavite se. Kam? Na radio1.si. Ja, ne pisati tukaj v komentarje, ampak morate iti na spletno stran radio1.si. Če pa že ne dobite vinjete, pa vas mogoče vseeno čaka tolažilna nagrada od Generalija. Točno tako. Ja, fajn je, ker se ne rabite zanašati na druge, a ne? Ko?